guys. Ini menu makan siang aku guys. Tuh. Ini ada sambal goreng kentang sama ati, ada asin guys. Terus ini ada perkedel jagung guys. Sambalnya ada sambal inul sama ini sambal terasi. Tak lupa juga terong. Kita cocolin terongnya ya guys sama ini. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sama asin guys. Nikmat, enak. Diuak-uak. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat guys. Cocok aku sambal terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Nikmat pisan guys. Terongna cocokeun kanu sambal. Ini sambal tarasi. Nikmat pisan. Orang Sunda mah tuang teh koneko kudu ieu ya tah. Sambal tarasi mah. Asin peda buleud.